pa zares, ajde, zadnji trening v našem sklopu, dobrodošli, ko smo bebe, na treningu kardija, vsega imamo rade, priznajte. Jaz sem Mirjana, ustanoviteljica Shape Up podjetja, Eva in Anja, moji dve trenerki. Danes bomo naredili tak en quickie trening, če bo kakšna hotela še več, še dalj trajajoč trening, kar še enkrat naredi vse vaje. In to je to, let's go, warm up, ajde, rame nazaj krožiš, vroče bo, get ready. In prva roka nazaj, lahko z drugo roko stabiliziraš prsno mišico. Yes, in menjaš, hej, super, 4, 3, pazi, stopi širše, let's go. In, nižje, nižje, hop, čez, in hop. Pojď nižje dol, mečkam bolj stabiliziraj medenico. Yes, en mini stretch, zadrž. In hop. Yes, drž. Menjaš. Yes, obe nogi potisneš s komolci širše. Zadrž. Pojď mal nižje z medenico, roke na tla, iztegni kolena, drž. Yes, pazi roka na sredino in gor, rotacija. Tu je tak slow začetek, menjaš stran. Yes. In 4. 3, roll up. Dvigneš gor, stopiš ožje in laufaš na mestu. Yes. Zdaj malo čudno doma laufati sredi sobe, ampak ti si daj musko na glas in šopaj. Skačeš na mestu in kakor da imaš eno navidezno kolebanco, fajn stisni roke, aktiviraj rame, biceps, še hitreje. Hop, hop, krožiš roke, še 4, 3, pazi roke zadaj in dotik pet. Stizam trebušne, ko skačeš, še, a damo lahko malo glasnej musko. Ajde, noge gor, kar delajte, jaz bom večkrat glasnej dala, še, go in, opa, evo me, go. Skačeš na mestu, hop, chill, stres, še 4, 3, 2, jumping jack, in stisnem trebušne, karkoli delaš, moraš imeti aktivacijo v centru, še 4, 3, 2, in mini počep, pazi, in hop, na prste, hop, a skočiš, hop, in 4, 3, 2, nižje, višje, go, oj! Če kakšna ne more naredila klasičen počep z dvigom na prste, še 4, 3, 2, yes, laufaš na mestu, in, ajde, imaš to, še, hej! Zdaj bo stoček povedal svoje. Let's go. Pazi, tek na mestu, visoko kolena. Go. Hej. Go. Še. Drži. 4, 3, 2, in pauza, zibaš. Evo ga, čopki, figice, poprav si ta čas. Še, drž. Še 4, 3, 2, pazi, skok iz počepa, let's go, in hop. Dihaš, ajde, še manj, in 4, 3, 2, yes, pazi, počas, stran, nazaj, op, hop, yes, touchdown z diagonalo. 4, 3, tempo, še kar da dokaj normalen ritem, roke gor, jump. Še 4, 3, sprint na mesto, go, opa, go. Dvigaj malo više kolena. Dihaš.
Nagni se malo proti meni. 1, 4, 3, 2, skačeš na mesto. Chill. Tako imaš spet kolebanco. Dihaš, ajde, a si z mano. A si z mano, še. 4, 3, 2, počep. Aktiven počep, se pravi ne iti prenisko. Lahko se dotikaš tal. Sredina. Yes. Yes, pazi. Še druga stran. Potem pa kar na eno stran dol. Pazi. Izmenični pritek. In desna, leva. Desna, leva. Še. In gazi tempo in hop, 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 hop. Nagni se naprej. Ne izgubiti kontakta. Ramenski obrod, zapestje. Še 4, 3, 2, pazi. Počas, jump naprej in široko. In gor, dol, nazaj na tla, drž. Malo hitrej, go. Hop, 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 hop. Gor, jump. Yes, pazi. Skok je živa počep. Lepa hrtenica. Hop. Počep. Up. Počep. Up in čakaš. Prav, punci gor. In jump. Laufaš. Ajde, zdaj se pa že čuti, da delamo kardio. Imaš to. Dihaš. Yes. To, dihaš, 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 pazi. 4, 3, 2, step touch. En stran. Se pravi, stopi priključi. Čist easy. Bravo, ajde. 4, 3, 2, podobno, samo da eno nogo fiksiramo. In hop. Pritisnem. Stojno, tokrat desno vašo. V tla. Roka na roko. Imamo. Pazi. 4, 3, 2, go. En. Še. Stisni trebušne. Dihaš, že ti je malo vroče. 4, 3, yes, 2, pazi, zopet menjamo. Ista fora. En, hop. Zdaj pa temu kardio dodamo malo aktivacijo trebušnih. Stisnem trebuh. Swap. Ej. Bravo. Še malo. 4, 3, 2. Laufaš na mesto. In. Prav. Ajde. Še majčkan, še majčkan. Daj mi še malo. 4, 3, 2. Jump na mestu. Prep za jumping jack. Najprej naredimo easy jumping jack. Go. Že slišiš muziko. In potem speed it up. Hop, hop, hop. Go, 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 go. Roke so veš čas pokrčene malo. Dihaj, dihaj, dihaj. Še. 4, 3, 2. Počep. Roke nad glavo, stisnem dlani. Stisnem dlani. Zdaj boš čutila, koliko ti je vroče. Stisnem dlani. 4, 3, 2, pazi. Zasukaš bočno, delamo izpadni korak, izmenično nazaj. Za tisto, ki ima težave s koleni, predlagam, da delate samo in zgolj počepe, ne iti v izpadni. Drugače pa izmenično stopanje nazaj, če pa lahko na koncu še mečkam skačeš. Gremo, desna in leva. Počas. Muske se malo umirja, hvala Bogu. Še. Super. Še malo. In hop. Dihaj. Gremo še dol. Super, pazi, kako stopaš daleč nazaj, prednja noga. Lep, pa ne lih pravi kot. Poanta je, da je lepo hilova tetiva raztegnjena in da je peta lepo na tleh. Koleno pa potem prosto naprej.
Drži desno. Hop. Še mal. 4, 3, jump. Yes, drugače pa lahko zavinaš, prav? Lahko ne skačeš. Yes. Na 4, swap. 1, 4, 3, 2, menjaš. Hej, 4, 3, 2, menjaš. 1, 4, 3, 2, hop. 4, 3, še na pol. Let's go. 2, 1, 2, 1, 2, 1. Če ne moš tega, zihar lahko tole. Sam delajte, punci, kar naprej. Zihar lahko sam delaš škarice. Še. 1, 1, let's go. 1. Stisnem trebušne. Roke močne. 4, 3, 2, in pazi. Ajde. Hop, 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 hop. Sam škarice. Vse en kjera noga. Proti kameri gremo. Hop, 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 hop. Dihaš. Močne noge. Tlele zadnjica vse en dela. 1, 4, 3, 2. Skok iz počepa. Široki. 1, hop. Yes. Še 4, 3, 2. Yes. Go. Bravo. Ok. Dovolj stoji. Gremo še v oporo. Počasi bočno. Na tla. Let's go down. Kar spusti se v walkout. Yes. Ajde. 1, 2, 1, 2. Še. Sam še malo imaš. Zdrž mi tole. Če ne moreš, delaš pritek. 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 Nagni se naprej. Nagni se naprej. Stisnem trebuh. In sam drž. Sam drž. Stisnem trebušne. Dihaš. Še malo. 4, 3. Imate dosti. 2, 1. Sprosti. Se usedeš. Uležeš na hrbet. Yes. Pazi. Dvigneš nogi, roki gor. In zdaj greš nazaj z rokami, nogam, oziroma z nogam naprej, rokom nazaj, do take lepe črke V in k sebi. Istočasno dvigneš trup. Se pravi, se ne vležeš z glavo nazaj, ampak dvigaš naprej. Še, gremo hitreje. Yes! Še mal! A še kaj teče? Juhu! Še! 4, 3, ajde roke, iza glave, go! In! Uhuhu! Pa, 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 ta, ta, ra, ta, 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 ta. Še! 4, 3, uhuhu! Finish! 1, 4, 3, 2, beautiful! Vse, kar hočete več, get up and do it again. Iztegni roki drugače, če si končala za danes. Tako da vedno se lahko vrneš v programu in si ga tako podaljšaš. Drugače pa telih 15 dobrih minut in je to, ne? Primeš eno nogo k sebi, zadrži. Yes, pridne. Zamenjaš. Druga noga k sebi. Super, gremo v rotacijo, kolena pokrčena, roke široko, na eno stran. Upam, da so se imeli fajn z nami. Zagotovo vas spet ponavljam, veseli bomo ostali komentarje pod videom, kako vam je šlo, če ste uživali in če bi hoteli še več takih treningov. In obrni na drugo stran. Yes. Super. Primeš kolena k sebi, se zauzibaš v žogico, greš naprej, samo en mini stretch. Pa, pa, ra, pa, 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 pa. Hej! A smo kaj zašvicali? En majčkan, drugač, karkoli se tole blešči je highlighter, sam povem. Obrneš okrog, dvigneš gor. Yes. Evo ga, roke zadaj, mini stretch ramen. Pa, pa.
Pa. In naprej. Super. Roke gor. Nazaj. Yes. In glava vstran. To. Zamenjaš. In glava dol. Super, globoko dih. Yes, and I know, da ste bili pridne in hvala vam, ker ste bili z nami. Vedno nas lahko kontaktirate na www.shapeup.si, če vas karkoli zanima glede treningov. Tako da uživajte, hvala vam. Mi smo se imeli fajn, našvicali smo se, tako da see ya!